ai kublei ya ki pagba ki walajiet ya u Bernard Marat u state vice president Joey bat ju ko de spokesperson bolayo sing job don borom lembang ki pagba chung ka turah bat kumjuru ngai kublei pagba chung ka dalu ki walajiet ya u promote coach ha ju ko long ru state president chung ka sen chung ki nong rap chung ka kisan musya te kalong ching job ka bakraw ka parti hawa kini boron ki de kinong eram chung parti ki la job te hawe dai bat kane ka ban yashim banta ban shna ya ka sarkar tane ki isi ha po karol se council tane kaliam ka jongi ngindang ya penbet bat ngindang ya keren ya kali muta ka singi dang yo ka resol kamut la shai ini shong ya meeting bat hangni kalong shai ba ka stand ka jongi ngi long persyak ya ka cimpang sap zero tolerance against corruption bat kumbolong hi pitip ba ka discouncil hangni ki don lightly khamtam hapo ka Jaintia Hills District Council ni don lainut ki MDC ni shom hapo ka liang persyak te let's say hakbedei bat kane ka Garo Hills District Council ru kumba ngi kerensyai bagi long persyak ya kane ka bangsa kampak don ke jinga keren te ngampak la mano ye nomor ba ondang ilaya kendo ilaya keren le singila kan batai tang pada kalian jongi te kamu ya ke ke bagi ni keren do kare long syai bolong menta kampak don ke jinga keren na kalian jo ke MPP ru kam tempat pak ya ka message la ne ba om yang itu ini treikam ada to minum ni terang kampak don ke jinga keren andai nak kalian kejongi hi ngin play ka rule ke batamai kawai bit kalong ba lada ngiadon benta bat kanu ke isiru kade bandon ya ka cimut ka ba scam